Khodi ya le henhla ePitori boha leswaku Cedani Mahlangu u vange mafu ya le Life eSidimeni. Bana vo hlaya va lova va ri endleleni yo ya edzongeni exikolweni dzongeni wa Joni. Milangute mahungu eka SABC riperile. Khodi ya le henhla ePitori bohe leswaku khale ka holobye wa rihanyo eGauteng Cedani Mahlangu hi yena a nga vanga mafu ya van'wana va vavabyi va mihleketo loko va rhurhisiwa exibedhlele xa Life eSidimeni. Muavanyisi Mun'watefo u boha na leswaku khale ka nhloko ya xiyenge xa vuvabyi bya mihleketo eGauteng Dokodela Magabo Munamela wa khumbeka na yena eka mafu ya vavabyi lavaya. 144 wa vavabyi va mihleketo va lovile loko ndzawulo ya rihanyo eGauteng yi va susa exibedhlele xa Life eSidimeni nhungu wa malembe lama nga hundza. Va mindyangu ya lava nga lova va ri i khale va yimele siku ro fana na leri. Mahluri Tefo u ri xivangelo xa mafu xa van'wana va vavabyi ku pfumaleka ka swakudya swo aka miri no pfumaleka ka mati emirini. U veke milandzu ya vusomfa no hlaya ku hlayisa vavabyi ehenhleni ka khale ka holobye wa rihanyo eGauteng Cedani Mahlangu na Dokodela Manamela. Tefo u hlaye swivangelo swa mafu ya vavabyi hi un'we ku ya hi xikambelo xa Mitsumbu. Ku tlula 140 wa vavabyi va susiwe eLife eSidimeni va yisiwa etindhawini leti nga riki enawini ta vuhlayiselo. Having had all the evidence in this inquest, I have come to the conclusion that the deaths of the following deceased, namely Matlakala Mutsohai, Virginia Makapela, Terence Chava, Laiki Maseko, Josiah Daniels, Franz Decker, Charity Ratsotso, Deborah Peta, and Kokeso Moharani were negligently caused by the conduct of Ms. Dorothy Cedani Mahlangu and Ms. Dr. Magabo Manamela. Mangu leyi nga humelela yi hlamusela tanihi yin'wana ya ku onhiwa ka timfanelo ta ximunhu to chavisa swinene laha tikweni. Un'wana wa mindyangu leyi nga loveriwa Christine Nxumalo u ri u rhulwe ndzhwalo hi xiboho xa muahluri xo sala mafu ya mavabyi ehenhleni ka khale ka holobye wa rihanyo eGauteng Cedani Mahlangu na khale ka mufambisi wa swa rihanyo ra miehleketo Dokodela Magabo Manamela. I have no words. I am so emotional. I have no words. I have no words because it's been a long wait for this. It's been a long wait for this. And to find that, everything that we've been saying, the warnings, the attempts to stop, everything we tried to do was exactly what the judge said. Had they only listened. Loko sa tetano, Nhlangano wa swa rihanyo wa Afrika-Dzonga wu ri xiboho xa namuntlha etingana letikulu eka mfumo wa xidemokirasi. Mutshami wa xitulu wa nhlangano Dokodela Mzukwa u ri hambiswiritano nawu a wu tikisi voko loko swi ta eka van'watipolitiki. U ri xiyimo xa makhomelo ya vavabyi a xi cinca na sweswi eswibedhlele. I think it's a very huge indictment on the democratic government. This government has shown to be very embarrassing when it comes to healthcare. And also their lack of listening skills. They can't listen to the voice of the profession. It is one of the lessons that they must learn from this, because before this incident, the South African Medical Association has been raising serious concerns about this whole debacle of moving patients, and we were ignored. Kasi le tlhelo Cedani Mahlangu u ri wa ta tihlanganisa na magqweta yakwe mayelana xiboho xa namuntlha. Holobye wa dyondzo eGauteng Matume Xilwane u chavelele va mindyangu ya vana va xikolo lava nga lova eka nghozi ya le gondzweni namuntlha. 12 wa vana va xikolo va lovile eka nghozi yo tlumbana ka xibazani xo ya exikolweni exibedhlele exikolweni eXibebe eMirafong edzongeni wa Joni.
nghozi yi humelele nimixo loko va ri endleleni ya ku ya exikolweni. Muchayeri wa xibazani xa vana na yena u lovile. Vutomi lebyi nga komisiwa laha 12 wa vadyondzi ni muchayeri va dlawile. Vadyondzi van'wana va 7 va yisiwe exibedhlele. Mhangu leyi yo tsema nhlana yi humelele eMirafull evupela-dyambu bya Joni mixo wa namuntlha loko ku yiwa exikolweni. Leswi te endzhaku va xibazana lexi tleketlaka vadyondzi xi tlumbiwe hi xibebe hi le ndzhaku laha muchayeri a nga lahlekela hi vulawuri kutani xibazana xi wa ni ku pfurha ndzilo. Muvulavuleri wa dyondzo eGauteng Steve Mabona u vula leswaku ntlawa wa nseketelo wa swa miehleketo wu rhumeriwe eswikolweni leswi khumbekaka. We received calls from our officials confirming the incident which occurred this morning, whereby 12 lives were lost, including that of a driver, which makes it 13. The psycho support unit has been referred to the school to provide necessary support, and the MEC has extended its condolences to both the school's community and the families. Mabona uri holobye wa dyondzo eGauteng Matume Chilwane u ni gome swinene. Ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaakatiko eGauteng yi ri ndhawu ya mhangu yi nyikeriwe eka maphorisa ku yisa emahlweni vulavisisi. Munhu wa vatirhi va le ndzhaku ka ndzawulo ya mintirho ya mfumo va yimisiwile ntirhweni mayelana na vukhamba bya mamiliyoni wa tirhandi ku tirhisa internet. Maphorisa ya Hawks, swirho swa xiyenge xa vunhlori na vativi va internet va karhi ku lavisisa vukhamba bya ntsengo wa mamiliyoni wa tirhandi lava nga ka ndzawulo leyi. Holobye lontshwa wa mintirho ya mfumo Dan McPherson u ri ndzawulo yi ta rhangisa emahlweni ku hlayisa mali ya mfumo eka ntlhanu wa malembe lama taka. Vukungundwane na vukhamba swi tinyika matimba eka ndzawulo ya mintirho ya vaaki. Ndzawulo va vula leswaku a va ri hansi ka nhlaselo wa vugevenga bya eka internet lava nga lahlekeriwa hi R100 wa miliyoni ya tirhandi eka khomi wa malembe lama nga hundza. Munhu wa vatirhi va ndzawulo va yimisiwe ku tirha. Ku tekiwe 30 wa ti-laptop hi nkarhi wa vulavisisi. Ndzawulo yi boheke ku yimisa tindlela hinkwato ta mahakelelo. Holobye Dan McPherson u vulavula hi mali leyi ndzawulo ya yena yi kolotiwaka hi tindzawulo tin'wana ta mfumo. Public Works is no longer the punching bag for other departments across the country. We provide services to clients which are other departments, and they owe us 18 billion rand in unpaid service charges for this department. We can't carry that for them. Eka timhaka ta misava, McPherson u ri misava ya mfumo yi ta tirhisiwa ku pfuna vaaki. We're partnering with communities to better help communities understand the importance of infrastructure, that it's their infrastructure to own, it's their infrastructure to look after, and get more out of that infrastructure over a period of time. Holobye lontshwa u ri u ta lwisana na vugevenga lebyi nga kona eka ndzawulo ya yena. Khampani ya vutleketli ya mfumo Transnet yi ri swikepe swi yimisiwile ku famba emahlalukweni man'wana ya tiko hikokwalaho ka maxelo yo biha. Mahlaluko ya katsa ra le Cape Town, Saldanha, Port Elizabeth na ra le Gqeberha. Moya wu hunga hi matimba tindhawini letiya naswona xiyimo a xi hlayisekangi ku lawula no layicha nhundzu eswikepeni. Hambi swiritano, Transnet yi vula leswaku ku hava timhangu ta khombo leti nga kona, kambe khampani yi ri swikepe swinharhu swi tshama swi vange ngoma ku pfuna loko maxelo yo nyanya. Khale ka nhloko ya swa timali eka bangi ya VBS Chifiwa Matodzi u gweviwe 15 wa malembe ejele hi khoto ya le henhla ePitori. Matodzi u tibona nandzu mayelana na manyala na vukungundwani byo yiviwa ku tlula mabiliyoni 2 ya tirhandi eka VBS. Ku yiviwa ka mali leyi tlulaka mabiliyoni 2 kusuka eka bangi ya VBS swi hlamarisa vanhu vo tala laha tikweni. Vanhu vo hlaya ku katsa van'watipolitiki, vatirhi va le bangi na van'wamabindzu va khumbeka eka xiviko xa Advocate Terry Motau lexi nga thiwa The Great Bank Heist. Khale ka nhloko ya swa timali ka VBS Philip Truter
u gwewe ku tshama 10 wa malembe ekhotweni lembe ra 2020 endzhaku loko a tivone nandzu eka swihehlo swa vukhamba na vukungundwani. Eka swirho swin'wana swa vaaki ku gwewa ka Chipfiwa Matodzi swi va nyika ntshembo eka huvo ya vuchuchisi. Ku no bontsha gore mo South Africa molao wa bereka although tšea nako, but at the end of the day letsogo la molao ke le telele batho ba tla no tshwarwa. This is one skwambore batho bothe be ba bogelelo nga masheleni ane a ba ujiwa nga muthu no we ane o ḓi ṱalusa uri ene ndi no o dzhia tshelede ka VBS. Una possibility uri batho bothe ba nga wana masheleni avho murahu othe ba dzhielwa na dzi interest dza tshelede dze ba vho dzi vhea kha bannga yo ya VBS. Nhlangano lowu nga riki wa mfumo Bembe Concern Group lowu tivekaka ngopfu hi ku lwisana no yiviwa ka mali ya VBS veri va tshemba leswaku vanhu vo tala va ta khomiwa. We're very worried about this issue of VBS not being attended to, and as the organization would like to encourage him to also to inform the court as to how many people who are implicated and how much was it, how much did they benefit out of this syndicate, because we feel that these banks have got the history. Hi lembe ra 2020 khoto ya le henhla ya Gauteng yi lerise hosi ya vaVenda Tony Mpepu lama bulana ku hakela mali no tlhela a vuyisa mimovha ya manyunyu leyi a nga yi kuma kusuka eka bank ya VBS leyi sweswi yi nga wa. Loko hi vuya mavhengeleni, xifundzankulu xa Limpopo xi tilulamisela ku ponisa vutomi. Tshama na hina. Hi yisa emahlweni mahungu hi ririmi ra Xitsonga eka SABC. Masipala wa eThekwini Metro eDurban wu na meyara lontshwa endzhaku ka n'hweti masipala wu ri hava meyara. Khale ka holobye wa vurimi eKwaZulu-Natal Cyril Xaba u teke xitulu lexi nga sukela hi khale ka meyara Mxolisi Kaunda n'hweti leyi nga hela. Xaba u ri u ta sungula ntirho hi ku lavisisa leswaku hikokwalaho ka yini tindhawu tin'wana ta le eThekwini ti nga ri na mati. I pledge not to fail the residents of this beautiful city. Honorable Speaker, please allow me to thank my predecessor, former Mayor Mxolisi Kaunda, who had been in this position since 2019, and I want to wish him well as he assumes his new responsibilities. My predecessors laid a solid foundation. Building on this foundation will continue working closely with community leaders, business, and all our stakeholders to create solutions that reflect our collective aspirations. Our priorities are clear. To name but a few, we will focus on improving water and sanitation infrastructure, as well as ensuring uninterrupted water supply, a safe and clean city, inner city rejuvenation, strengthening good governance and fighting corruption, attracting investment and promoting an inclusive economy that creates jobs. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu ri ku tlula gidi wa vaxilamulelamhangu va ta ya leteriwa hi vuntshwa ku pfuxeta vuswikoti bya ku ponisa vutomi emagondzweni. Leswi matshalatshala yo hunguta mafu ya le magondzweni ya xifundzankulu. Pfhumba leri simekiwe ePolokwane hi Ndzawulo ya Rihanyo namuntlha. Pimayeni Baloyi wa vika kusuka ePolokwane. Xifundzankulu xa Limpopo xi va na nhlayo le henhla ya mafu laya vangiwaka hi tinghozi ta le magondzweni lembe na lembe. Xifundzankulu xi va na nhlayo le henhla ya ntlimbano ya mimovha hi minkarhi ya ku wisa. Leswi swi tanihileswi nhlayo le henhla ya mimovha yi kongomaka etindhawini to hambanahambana leti katsaka eMoriya ni le ndzilikanini wa Beitbridge. Va Impact Catalyst va tshemba leswaku loko va swilamulelamhangu vo kuma vuleteri lebyi nghenelelaka mafu ya tinghozi ta le magondzweni ya nga hungutana.
We are ensuring that they get the updated course and updates on what they already have. So when they arrive at the scene, they know what is the latest. Last year, the department purchased over 500 new ambulances. Teams are actually now responsible for their specific ambulance, but that ambulance comes with the latest equipment. And we would also like our EMS to be confident in using the latest equipment when they arrive at the scene, as they are our soldiers at the forefront. Van'wani va vatirhi lava nga ta leteriwa eka pfhumba leri va vula leswaku ku va va nghenelele pfhumba swi ta endla leswaku va kota ku pfuna ku hlayisa vutomi bya vaaki. Every year we used to pop our money from our pocket to attend this kind of a course. But today, at least, they are here to help us to improve our skills as we're working on the road to assist the patient there. It will help us a great deal because this program is new in our province and it will help us to develop our skills. Ndzawulo ya rihanyo la Limpopo yi vula leswaku pfhumba leri ri wele ka makungu ya vona yo pfula college ya vona yo letera va swilamulela mhangu leyi nga kona laha Polokwane. College yi pfarile ka malembe ndzhaku. We need to be able to train our people locally as the province. So we are planning on reopening the college, and in terms of a time frame, I'd say maybe by next year it should be opened, because already plans are there. We've already prepared an advert so that we can be able to get the proper principal for the college, and once we get that proper person, then he would start, or they would start with making sure that we comply with everything that is needed for the college to start operating. Pfhumba ri languteriwe ku fika emakumu hi n'hweti ya Nyenyankulu lembe leri taka. Epimani Baliwa Mangwa, SABC, ePolokwane. Randi yi komba yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 18 rand 11 cents, pondo i 23 rand 23 cents, euro i 19 rand 59 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i 2,377 hi dollars hi ounce, platinum i $990 hi ounce, nxavo wa oil yimbisi i $84.87 hi mphongolo. Kasi hi ndlela yaleyo mahungu ya namuntlha hi magimeta kwala. Ti akeni mikhalano ta landzela na xiviko xa maxelo endzhaka mavhengele ri perile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini, kasi ku languteriwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona lowu nga ta endla leswaku ku va na timpfula leti nga ta va ti kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape leti nga ta va ti kha ti famba kwala ka 80%. Kasi loko hi langutisa na mundzuku nakona timpfula ti ta va ti kha ti ya emahlweni. Kasi loko hi langutisa eka tindhawu tin'wana ta tiko ku languteriwe mimoya leyi nga ta va yi ri kona kwala ka tindhawu tin'wana ta tiko. Kasi mundzuku nakona ku languteriwe moya ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape, kasi na moya wa matimba ta va wu ri kona kwala tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Northern Cape na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Eastern Cape, kasi na kwala KZN nakona ku languteriwe moya wa matimba. Kasi na mundzuku na madyambu ku ta va ku languteriwe moya wa matimba lowu nga ta va ku kha ya emahlweni, kasi na timpfula kasi na tona ta va ti kha ti ya emahlweni. Kasi ku languteriwe moya wa magandlati lowu nga ta va u ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape. Kasi loko hi langutisa maxelo kwala a Joni ku languteriwe maxelo yo kufumela laha Pretoria nga ta va yi kha yi famba kwala ka 23 wa ti-degrees, kasi loko hi langutisa kwala Gauteng kasi nakona ku ta va kha ku kufumela yi kha yi famba kwala ka 22 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kasi Musina yona yi ta va yi kha yi famba kwala ka 29. Kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele, Botsoleni, Minga kasi kali na kwala Phalabura nakona ku languteriwe maxelo yo kufumela laha ma nga ta va kha ku kufumela ka tindhawu tin'wana ta tiko. Kasi Polokwane yona yi ta va yi kha yi famba kwala ka 22 wa ti-degrees loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Kasi nakona ku languteriwe maxelo yo kufumela laha Skukuza yi nga ta va yi kha yi famba ka 29, kasi Mbombela na yona ku ta va kha ku kufumela kha ku famba kwala ka 27. Kasi Emilio nakona ku ta va kha ku kufumela yi kha yi famba kwala ka 20 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi kona nakona ku languteriwe maxelo yo soseka laha Richards Bay nakona nga ta ku ri na maxelo yo kufumela. Durban yona na yona ku ta va kha ku kufumela kha yi famba kwala ka 29 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteriwe maxelo yo kufumela laha Mthatha yi nga ta va yi kha yi famba ka 28, East London yona yi ta va yi kha yi famba ka 26, Gqeberha yona yi ta va yi kha yi famba ka 25
wa ti-degrees loko hi langutisa exifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteriwe maxelo yo titimela hala George nga ta va kha ku titimela Mossel Bay nakona ta va kha ku titimela kasi Cape Town kasi na yona ta va kha yi famba ku 16 wa ti-degrees loko hi langutisa exifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona ku languteriwe maxelo yo kufumela Upington yi ta va kha yi famba kwala ka 24 kasi loko langutiwa ka la Standerton kasi kona ku ta va kha ku titimela kha yi famba kwala ka 8 wa ti-degrees loko langutisa exifundzeninkulu xa Free State kasi kona nakona ku ta va ku ri na maxelo yo titimela laha Sasolburg yi ta va kha yi famba ka 24 kasi Welkom kasi nakona ku ta va kha ku titimela kasi na kwala Bloemfontein nakona ku ta va kha ku titimela kasi loko hi langutisa kwala exifundzeninkulu xa North West kasi kona ku languteriwe maxelo yo saseka langa ta va kha ku kufumela kwala Mahikeng yi kha yi famba kwala ka 25 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala Vryburg kasi kona ku ta va kha ku titimela hi leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile